kemarin dia meren orang silih kita malam kembaberen matak minum. Punten kurang kali rada mundur sakedik rada mundur. Kembali kencang mundur. Pilih kadung punten kembali katuhu mundur sakedik. Kemabaran hari hari jamaah kemakanan esok meren sore meren lala jajah bebendena esok meren sore meren lala jajah bebendena kemarin hari kemabaras nubarodas kemabaran hari kemabaras Ibu bapak orang kali ngebalik nunggang kuda. Oh ayah dia meren orang silih pika melang kembaberen matak minum kembang bodas matak waas kemabaran hari-hari jamaah kemakanan kemabaran hari-hari jamaah kemakanan esok meren sore meren lala jajah bebendena esok meren sore meren lala jajah bebendena Mangga Kawah Haji aturan panggung Wah Haji mangga Wah Haji Mama aturanan punten ka warga pasihan jalan Wah Haji terus lajeng lagi
Suping Wahaji. Terus di medan perang nanggal gali sabar serta sadar pasrah ikhlas rela jujur serta setia doakan segala ombak-ombakan keekenan sengsara bahan serangan doakan segala ombak-ombakan keekenan sengsara bahan serangan doh karang ajidan namun nukur dibela jauh jadi saja takut disangka ribu dekat paksa kalau suka-suka sanaja sangsara dan dihajar doakan segala ombak-ombakan keekenan sengsara bahan serangan doakan segala ombak-ombakan keekenan sengsara bahan serangan. Domingo Suping Wahaji sesepuh sekaligus maestro Jaya di kancah Cibiru. Aduh, Domingo Suping Wahaji. di anak kosan di bareto dahur pulus kasina kemau bodas nu baradas kemau beureum nu bareureuh kemau bodas nu baradas kitu meureun kieu meureun urang silih teu kamala kemau beureum matak minang kemau bodas matak waas kemau beureum nu bareureuh hareja kemau kanana kemau beureum nu bareureuh hareja kemau kanana usuk meureun. Iya, embrang kasadana. Nuhun. Lingkung sinilea Kang Guga di Jadaria. Atur nuhun. Siap-siap dilajeng di lingkung sinilea Waler. Aduh. Tadi sawer